kitabu 17 deftere sappo jeeɗaɗa ɓere nden ka riyadu salihina no yewten al umurul manhiyu fiya kuuji haɗaɗi ɗin an ha ga e mum ko haɗa huwegol e wowlegol. babu 254 darsu en ka riyadu salihina toujours tahrimul ghiba ko harmingol ñoore wal amru e yamirgol bi hifzul lisani renugol ɗengal ngal. qala allahu taala allah tabaraka wa taala daali wala yaktabu wata ñi'u ba'dukum yogayma ba'dan ayuhibbu kahino yiɗi ahadukum an yakula lahma akhihi maytan fakarihtumu on añi ɗum hiɗon andi on falaka ɗum ɗum welata on awa acce kadi ñoore. wattaqullaha inna allaha tawwabu rahim. wa qala ta'ala allah daali wala taqfu wata a daro wata a natan wata a ukko ma laysa laka bi ilmin konko amara gandal e muɗum. inna sam'a sabu andu noppi ɗin wal basara wal fu'ada kullu ulaika dendanangal ɗetere ɗo fof kana laatiki anhu kam makko kanko allah mas'ulan. wa qala ta'ala ma yalfizu neɗɗon wowlata min qawlin illa laday sonano takko makko raqibun ƴewtiɗo atidun ɓattiɗo tawaɗo. ilam andu annahu kon yanbaghi no hanani li kulli mukallafin kala hellifaɗo an yahfiza lisanahu nde o renata ɗengal makko ngal an jamil kalami e dendanangal haalaji ɗin illa kalaman sona konngol zoharat fihi tawata feeñay e maggol yalta e maggol al maslaha intérêt. wa mata istawal kalam tuma kala konngol ngol fottodiri wa tarakuhu o accingol fil maslaha e maslaha on fa sunnatu haray sunna on al imsaku ko jogitagol hoore mo anhu e gayngol ɗon konngol. tawi tu woni maslaha on acciti wata yaltude e ngol konngol haray ko hani kon ko jogitagol hara wowlali ngol ɗon. li annahu sabu ko woni qadiyan jarrul kalam gomɗi hino pooɗa haala almubaha dagiga kan ila haramin naɓa e faade ko harmi aw makruhin ma ko aña. wa dalika ɗum noon kathirun hino heewi fil adati e nder aada yimɓe ɓen. wassalamatu haray hisugol ngol la yaadiluha shay'un wawatake eɓɓindirede e kisalngal hay e hunde. hisugol iwa e bakkatu ala ko eɓɓindirte e ɗum ɗon important e jungo neɗɗo on. wa nabi hurairata radiallahu anhu anna nabiya anin nabiy ko ƴetta nabajo allah sallallahu alaihi wasallam qala ɓe maki man kana kala laatiɗo yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul yo wowlu hayran ko moƴƴi aw liyasmutu ma yo deƴƴu so tawina ko moƴƴi yo wowlata muttafaqun alayh. wa hada al hadis oɗo hadisa sarihun ko feeñuɗo fi annahu wonde ko woni yanbaghi hino hani allah yatakallama nde kanko neɗɗo gomɗin ɗon o wowlata illa ida kana al kalam sona si laatike haala kan hayran ko moƴƴa. wa huwa alladi konni kan haala moƴƴa zoharat ko kam feeñay ka yaltay ka e muɗum maslahatu maslaha makko on nafoore makko. wa mata shakka tuma kala o sikkiti ka haala fi zuhuril mashala e feeñugol mashala so sikkitike maslaha moƴƴere nafoore yalta e haala kan ka yaltata mata tuma kala o sikkiti ɗum ɗon deke tun o sikkitike fala yatakallamu wata wowlu hande kadi. wa an abi musa radiallahu anhu qala wi qultu min ya rasulallah ayul muslimin afdal julɓe fof ko hombo ɓuri moƴƴude. qala nelaɗo jaaɓi man salima al muslimuna ko wonmo julɓe ɓen daɗi min lisanihi immorde e ɗengal makko ngal o yennataɓe o ño'ataɓe o fenata hoore maɓɓe wo yadihi e jungo makko ngo o piyataɓe o wujjataɓe muttafaqun alayh. renen tere men ɗen fof surtout ɗe ɗo ɗiɗi. wa an sahli bun saad qala wi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maake man yadmun li kala fawtaniɗo lam ma bayna lahyayhi kon kon hakkunde ba e makko ɗen ɗiɗi ko hunduko kon wa ma bayna rijlayhi kon kon hakkunde koyɗe makko ɗen ɗiɗi ko awra on nokkugo wa bayna ɗabga bihi nokkugo nelaɗo no ɓeyditi ɗum wa sharra ɗabga bihi e bone reedu makko ndu to ɓe wattali adman lahul janna min kadara mi fawtanike mo wonde o natal aljanna. ko andi ngolen mo daɗi bone ɗe tere ɗo mo reeni ɗeɗo o daɗi mo daɗali ɗeɗo o ukkike muttafaqun alayh. wa an abi hurairata radiallahu anhu annahu kanko sami'a o nani annabi annabajo allah sallallahu alaihi wasallam yaqulimo maka innal abda wonde jiyaɗo la yatakallamu wallahi mo wola bi kalimatin konngol bil kalimati konngol ma yatabayyanu fiha e konko tawata hino feeña e nder maggol konko o feññinta e nder maggol
yajillu o jippora biha sabugol kongo ila naari ka yiite abo ada ka ɓuri woɗɗitorde mimma baynal mashriq al maghribi distance wonɗo hakkude funnange e hirnande. Neɗɗo hino wowla konngol o feññina e nder konngol ngol bimana e ma yatabayyanu fiha konko tawata kanko himo miiji himo sikki ko moƴƴere woni e ngol konngol kono tawa hina sabu ɗum o uno ka nder yiite o ukko profondément luggindi ndin tawa ko honno fotata woɗɗude ko hakkunde funnange e hirnange. ƴeetela simo felliti ken haalawol ngol ko bongol o tewike kan o wuuli wa mana yatabayyanu mana ko woni hara hino ɓanganimo ay yatafakkaru hara kanko himo miiji annaha wonde konngol ngol hayrun ko moƴƴol amla kahina tawa himo sikkiti ay ma yatabayyanu fiya konko tawata himo sikkiti e maggol kangol konngol ngol ko moƴƴol ka ko bongol o wowla sabu ɗum o ukko e nder yiite ngen o muta ha woɗɗendi ndin luggendi ndin fotawa hakkunde funnange hirnange si tawi kañum o felliti koko boni o ɓowli ɗum ɗon kan en annda kono fotata wano ƴettama e makko e kanko Abi Hurayrata anin nabi ko ƴetti annabaji Allah sallallahu alaihi wasallam qala nelaɗo maki innal abda ande no jiyaɗo la yatakallamu wallahi mo wala bi kalimatin bil kalimati konngol min ridwanillahi ta'ala hara ko immorde e wela e Allah o woli ma yulqi laha wona ko hawrirta e gol ɗon konngol baalan tampere e ma yulqi konko wawata hawrindemo laha e ngol konngol baalan tampere yarfa'u llahu biha Allah on ɓantiremo sabu ngol konngol darajatin darjaji ɗuɗuɗi ko aljanna. Wa innal abda ndeno jiyaɗo kadi la yatakallamu mo wala bil kalimati konngol min sakhatillahi immorde tikkere Allah ta'ala la yulqi laha balan tawangol bugotako mo e tampere hunde ka aduna ɗo ngol lorratamo kono yahawi biha tawa o suuyiray o unoray sabu ngol ɗon konngol fi jahannama kan yite jahannama. Rawahu al-Bukhari. Bimana na ko goɗɗo wuli tampinimo ko aduna ɗo tum woni konngol bongol wano woniri wona ko goɗɗo wuli kadi nafimo ko aduna ɗo na ɗum wiyete konngol moƴƴol konko tawata addanimo nafa aduna e lahara ko ɗum wiyete konngol moƴƴol ko konko tawata addanimo bone ka lahara haysi addanimo nafa kañum ka lahara ko ɗum wiyete konngol bongol. Wa an abi abdurrahman bilal ibn al-haris al-muzani radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma ka inna rajula ande no gorko dey la yatakallamu wala bil kalimati konngol min ridwanillahi imorde weltingol Allah ta'ala ma kana konko laati yazunnuhi musikka an tabulaha wonde o hewtiray ma balagat konko hewti yaktubullahu Allah lahu Allah windanamo biha sabugol konngol ridwanahu yarli e makko ila yawmi yalqa ha ñande o hawri e makko kono noon kadi wa inna rajula no gorko la yatakallamu wala bil kalimati konngol min sakhatillah immorde e tikkere Allah ma kana konko laati yazunnuhi musikki an tabluha wonde o hewtay ma balagat none kangol hewti ɗon yaktubullahu lahu Allah windiranamo biha sabugol konngol sakhatahu tikkere makko ne ila yawmi yalqahu ha ñande ɓe hawri. Rawahu Malik fil Muwatta wa Tirmidhi wa qala hadithun hasan sahih. Wa an Sufyan ibn Abdullah radiyallahu anhu qala wi qultu minni ya Rasulullah kayon laɗo Allah qultu ya Rasulullah minni kayon laɗo haddisini yewtin bi amrin fiyake a atasimu bihi ɓe mi jogitoto qala ne laɗo make qul wi rabbi Allah ko Allah jeylan ثم استقم رفتني بايد تبتاي قلت من يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي كون دوني كبر دالان هولان دي بيجي كو هولان دالان كون فو أنسي فأخذ بلسان نفسي أنسي أجوبتي دنغال ما كونغال كان كون لادو ثم قال رفتي وماكي هذا كدون دو مي هولان ما أنغال دنغال كونغال مي هولان ما كلاكم أرما هولان دكو. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. on andi le son dari on taway yewtere nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam nden ko gongare ko nani ni nde goɗɗo no heɓa martaba imane e tawhidi ɗo ha tawa a hulanamo jina a hulanamo yargol beere a hulanamo nguyka tawa a yeetaɗa o waɗi ɗum a hoolota ko aynay ko fenande kono
ɗo yo wonu ɗo ha tawa goɗɗo hoolama e fenugol, goɗɗo hoolama e ñu'ugol goɗɗo, goɗɗo hoolama e yennugol goɗɗo. haray ɗum ɗon metti fi musidɓe julɓe. yo Allah wawnu en ɗum ɓuri no wawniri en piiji hedditiɗi ɗi accuɗen ɗi. wani ibnu umar radiallahu anhu ɗum qala wi qala rasulullah sallam nde nelaɗo allah o maaki la tuksirul kalama o tan ɗuɗɗin haala bi gayri dicrillah so wona jantagol inde allah ko ɗum han ɗon ɗuɗɗinde. fa inna kasratal kalam ande no ɗuɗɗingol haala bi gayri dicrillah harana jantago inde allah taala tow ɗon ɗum ɗon kañum ko ɗuuɗi wo ko ɗuuɗi haray ɗuuɗa haray no fanɗi. haray ɗuɗɗingol haala harana jantagol inde allah aswatun lil qalbi gogo ko yorinayi ɗum ɓernde on tigi nden ko waɗay ɗum on tigi wona criminel. wa inna abada nnas ande ko ɓuri woɗɗitade yimɓe ɓen fof minallahi ka allah alqalbul qasi ko marɗo ɓernde yorude. rawahu muslim. wa nabi hurairata radiallahu anhu qala wi qala rasulullah sallah sallam nelaɗo allah on maaki man waqahu llahu kala mo allah dande sharra ma bayna lahayayhi bone ko woni kon hakkude ba e makko ɗen ɗiɗi en wowlino ɗum nane. wa sharra ma bayna rijilayhi e bone ko woni hakkude koyɗe makko ɗen ɗiɗi dakhala aljanna tawa wona tawi aljanna. wiɗen toujours riwaya goo nelaɗo no ɓeydi ɗon qaɓi reedu makko ndun. rawahu tirmidi wa qala hadisun hasanun. wa an uqbata bun amir radiallahu anhu qala wi qultu min hihi ya rasulallah man najat kon ɗuni daɗugol. qala nelaɗo maki amsik alayka jogito e maɗa lisanaka ɓengal magal waliya sa baytuka yo suudu ma ndu yaajane wota wonu ha tawa a mankirama goɗɗum ka suudu ma tata be yalta yaha awalegoy yondinor kon ka suudu ma ñiiɓa ɗon acca naata e ndu yalta e ndu hollali naya yaltuka ma fewma naya yaw ka goɗɗo ko awalegoy ɗuytu jinduru ɗuytu haylanduru pullo fu tawi mo naɓorali wo addora waboki wullu ala khati'atika e dow bakkatuji maɗi. rawahu tirmidi wa qala hadisun hasan. ko ɗum wiyete daɗugol mo waɗi ɗum ko mande o dadi. wa nabi saidin al khudri radiallahu anhu ani nabi ko ƴetta annabajo allah sallallahu sallam qala wi ida asbaha ibnu adama si woni neɗɗo on weeti fa inna al a'daa ande no tere ɗen makko ɗen kullaɗe fof tukaffiru lisana ɗe insinanoto ɗengal ngal taqulu ngal inna itta taqulu kanje tere ɗen ɗe inna ittaqilla fina hulu allah hakkunde amen hulu allah hara ɓittali men hara lettali men hara waɗali bakkatu ko nadata men yiite. fa innama nahnu bika andu mene ko saabu ma sa moƴƴi men daɗi sa boni men perdi fani istaqamta sa feewi istaqamna men feewa fa in a wajajta sa oñike i wajajna men oñoto. rawahu tirmidi. ma'ana ko woni filo to kaffiru lisan ɗi wona insinanagol mi inni ɗi insina e ɗi insinana to ɗengal ngal wona ɗum de ay ko woni ɗum tadillu ko kanje tere ɗen fo ɗe hoyay wa tahda'u lahu ɗe yankinano ɗengal ngal. ay fa innal aada yilto ɗen kadise dow fa innal aada nde no tere ɗen kullaɗe fo to kaffiru ɗe yankinanoto ɗe yankinanoto ɗe hoykinano allisana ɗengal ngal ɗe ɗofto ɗe wona e ley koyɗe maggal ɗe inna min torikema min woni ley koyɗe ma min yankinikema acci hula allah minen haray meɗen ɗo e ley koyɗe maɗa e ley koyɗe konngol maɗa sa feewi min feewi sa oñike min oñike haray ɗum ko ɗengal ngal. yallah tabaraka wa taala newinaen en o arsika en fewgol tere meɗen ɗen fof surtout ɗengal ngal. ɗum noon fi wata darsi on juutu pandi kañum e baabu 254 on waɗen mo darsu ɗiɗi waɗen darsu en e de fi rewtagol ngol welan en fi wallahu a'ala wa a'lamu.